Poye mantem no poye mantem mo titire ni ma NPP amanyoko no Jeff Koneduado na okọ ye kwawu pitiku a busua ba ko edi ade wo ho busua kro no amu na menteme ho ase wa kwadwa no ho da wo no ntem da akoso abeye emfihie no ntem ni na Jeff Koneduado agina mu asa menteme ho ase wasiesie masomduaba. Premtobre Kasee chairman Emma NPP amanyoko no Jeff Koneduado abon homodin ama hini ho masochi a na ekoso kwa opitiku ye no from Plain South Mesne mo no ajobrew aba na Adom Kasee ne hefo edin komo no wo kire se ahini ho masochi be ye fie no ni ene man mo so a na wontumi enkaye na soseda enka Jeff Koneduado se ne wamanka bomu aba tedan e so no no kwani yemi ni se die abusia no ekusia wo Jeff ifie no sorry you see with Jeff if you know na he say ehmeka say ensem kan no obi biara obai bia eka asumbiase biara obai bia eka asumbiase bia ni obai ya na no kan so ndie obeka bi a ebekuru adwen bia ye kama you can imagine energy eba ho Enwechi Adom Kasee en na danso Premtobre otosumienu ya wono eya sakraka konti hene esoso twetwen komo nsem bi odi tudwa eni ka ebo enyo di ni na ache se na be ya one de papa na betra because on papa betra na ekoso ade ha woni kwadwu adwu nyina obi abejai sanso wo ne ka na okodwen ka no ho a tembia na adwen no so sesa ndi ade bibia ache am jise minu anu na pitiku kuntina edupa konne ona na ndi na chi nyina so behwe we so na wona hwe ni keke na ebani na yejai urade boa ene na kuntina mpani ni nyina be ko furufuri hono no koye na saade no yakotwadwan no ya bu edibom dwan na somduaba ne krakra no adwana hene eso katwa to se ya be koso ne ne mate no akasa brodi jo we uja tujemu na wa me ho ankisa kisa ebehye amojidie se panifo akoi onu nyina be kasa na akoma no a ekosoro no nyina ba fom na ne ese no ya ka kire wona won atumi aye kine bi no bia na wa enyo bia ma na begina mu ni ama dru ho a nkwa na woko ti mo chidie se honso ebehwe na ya solve problems ni